Dios mater, tuis, Aitaren eta Semeren eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin. Senideok, aitor dizagun gure pekatuak misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Jesus jauna, bihotz zurratuak salbatzera bidalia, erruki jauna. Jesus jauna, pekatarei dei egitera etorria Kristo erruki. Jesus jauna, guralde otoitz egiteko aitaren eskuinaldean zaituguna erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiza altxua, eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Egin dezagun otoitz. Hartu honez jauna, zeure herriaren eskariak eta otoitzak. Emaiozu egin beharrekoak ikusteko argia eta ikusitakoa betetzeko indarra. Zure seme Jesukristu gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santorekin batean jainko eta rege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Samuelen liburutik. Egun haietan jaunaren zerbitzari zegoen Samuel aurra. Eliren ardurapean. Garai hartan bakan izaten zen jaunaren hitza, eta ikuskariak ez ziren maiz gertatzen. Egun batez lo zegoen Eli bere gelan. Hau itxutzen hasia zen, eta ez zuen ondo ikusten. Oraindik itzaltzeko zegoen jainkoaren zuzia eta Samuel ohera joana zen, jaunaren kutxa zegoen jauretxean. Jaunak dei egin zion, Samuel, harek erantzun, ona hemen ni. Laizterka Elirengana joan zen eta esan zion, ona hemen ni, deitu nauzulako etorri naiz. Harek erantzun, ez dizut dei egin, zoaz berriz ohera, eta ohera itzuli zen lo egitera. Jaunak berriro dei egin zion, Samuel, eta Samuel jaiki zen, eta Elirengana joan eta esan zion, ona hemen ni, deitu nauzulako etorri naiz. Eta Elik erantzun, ez dizut dei egin, seme, zoaz berriz ere ohera. Samuelek ez zuen ordurarte jauna ezagutzen, eta jaunaren mintzoa ez zitzaion oraindik ezaguna. Hirugarren aldiz jaunak dei egin zion Samueli, eta Samuelek jaikita Elirengana joan eta esan zion, ona hemen ni, deitu nauzulako etorri naiz. Ezagutu zuen Elik jauna zela, aurrari dei egin ziona, eta Elik honela esan zion Samueli. Zoaz lo egitera eta norbaitek dei egiten badizu esan. Mintza jauna, zure morroi hau entzuten dago. Joan zen Samuel bere tokira eta etzan zen. Etorri zen jauna eta dei egin zion besteetan bezala. Samuel, Samuel. Eta Samuelek erantzun, mintza jauna, zure morroi hau entzuten dago. Samuel azitzen ari zen, eta harekin zegoen jauna. Eta jaunaren hitz bakar bat ere ez zuen utzi bete gabe. Israel osoak dandik hasita Bersebaraino jakin zuen Samuel jaunaren egiazko profeta zela. Jaunak zena? Erantzun salmoa. Hemen nauzu jauna, zure nahia egin dezadan.
hemen nauzu jauna, zure nahia egin. Itxaron dut jaunagan, itxaron. Makurtu zait eta nere oiua badu entzun. Bai doatxu jaunagan itxaropide duen gizona. Arro eta gezur zaleetara jotzen ez duena. Hemen nauzu jauna, zure nahia egin dezadan. Opari eta eskaintzarik ez duzu nahi izan, baina belarriak ireki dizkidazu. Erre opari eta hoben oparirik ez duzu eskatu, eta orduan esan dut nik, hemen nauzu. Hemen nauzu jauna, zure nahia egin dezadan. Liburuan nitaz hau dago idatzia, egin dezadala zure nahia. Ene jainko, gogozko zaitori, eta bihotz mamian daukat zure legea. Iragarri dut batzarren nagusian zure salbamena. Ezpainik ez dut itxi badakizu jauna. Hemen nauzu jauna, zure nahia egin dezada. Jauna zuekin. Jesucristo Evangelioa San Marcosen liburutik. Aldi hartan, Jesus sinagogatik aterata, Simon eta Andresen etxera joan zen, Santiagorekin eta Juanekin. Simonen amagi arreba ohean zegoen, sukarrarekin, eta berehala harengatik hitz egin zioten. Ondora joan zitzaion Jesus, eskutik heldu eta jaikieratzi zuen, eta sukarrak utzi zuen, eta zerbitzen hasi zitzaien. Arratsaldean, eguzkia sartu zenean, gaixo eta debrudun guztiak zekarzkioten, eta herri guztia ate aurrean bildu zen. Harek asko sendatu zituen, era guztietako gaitzeetatik, eta deabru asko usatu zuen. Eta deabruei ez zien uzten hitz egiten, bait zekiten bera zein zen. Goizean goiz, oraindik ilun zegoela jaiki zen, eta aterata, leku baztertu batera joan zen, eta han otoitzean hasi. Simon eta Simonekin izirenak, haren bila atera ziren, eta aurkitu zutenean, esan zioten. Denak zure bila dituzu, eta harek, goazen hemendik inguruko herrietara, han ere hitz egin dezadan, hortara etorria naiz eta. Eta hala, Galilea guztian barrena zebilen, sinagogetan hitz egiten eta deabruak usatzen. Jaunak esana. Bueno, pues qué hermoso que vivo, ¿no? Este Evangelio de San Marcos, que nos recoge, pues vamos a decir como si fuese el diario, ¿no? Muy gráfico, pues de un día, el día modelo de Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús? Pues aquí está recogido. Oye, el sábado, ¿no? Va a la sinagoga como un buen judío, ¿no? Proclama, es cuando Jesús en la sinagoga, ¿no? Pues proclamará el Evangelio, ¿no? O sea, el Evangelio, vamos a decir, proclama el Antiguo Testamento, ¿no? Los rollos del Antiguo Testamento, lee y demás, participa, ¿no? De la vida de la comunidad judía. Luego va a casa de sus amigos, está al lado, allá si lo diré, no me sale el nombre de la ciudad, ahora en Cafarnaún, ¿no? Ahí están los restos, ¿vale? No sé si alguno ha podido estar, tiene el regalo de estar varias veces, está cerquita de la sinagoga, la casa de Pedro, de Simón, ¿vale? Y ahí, pues le dicen que está la sogra enferma, el Señor la sana, ¿no? Tocándola, la levanta, la sana, y pasa un rato pues, con los amigos, seguramente de tertulia, descansando, en la familia, ¿no? De sus amigos, y luego a la tarde, porque es sábado, porque no pueden llevar a los enfermos, siendo sábado no pueden moverse, ya cuando atardece, ya empieza, vamos a decir, otro día, ¿no? Entonces ya le llevan los enfermos, los endemoniados, el Señor los sana, pues podemos entender hasta pues, avanzado, ¿no? La noche, y descansa, y temprano, goizean, ¿no? Como dice goiz, ¿no? Tempranico, pues se va a rezar,
a estar con el Padre. Vamos a decir, ¿cuál es la clave, pues, ¿no?, de esta vida ajetreada de Jesús, en la que toda su vida no está centrada en sí? Oye, nosotros organizamos el horario, ¿no? A ver, ¿cómo estoy yo a gustito, ¿no?, para tener tiempo para mí? Jesús no conoce lo que es eso. Jesús está totalmente, es el que vive entregado al Padre, ¿no? Tempranico, pasa larga rato de oración, todavía dice de noche, largo rato de oración, y luego está totalmente entregándose en el servicio a los demás, ¿no? Precisamente la clave, ¿no?, para poder vivir para los demás está en eso, que está enraizado en la relación con el Padre. Como hijo amado, vive, ¿no?, de la palabra del Padre. Y tú y yo no somos distintos. Precisamente lo que acabamos de celebrar en Navidad, que Dios ha hecho hombre para que tú te hagas Dios, que Jesucristo nazca en ti, que este modo de obrar de Jesús se tiene que reproducir, se tiene que manifestar. Cristo vive en ti, en mí. Un hombre nuevo, una mujer nueva. No se quiere decir que imitemos en todo el horario, pero sí la disposición del corazón. Es decir, que no vivimos ya para nosotros mismos, para reservarme mi tiempo, que nadie me toque la agenda, y estamos protegiéndonos. Y al final, pues toda la gente no sabe cómo decirte. Cuanto más vives protegiéndote, más amargado. Cuanto más vives desprendido de ti mismo y más entregado al amor y a los demás, a Dios y a los demás, pues ahí estás realmente realizado, pleno, feliz, ¿no? Yo creo que todos tenemos experiencia. Insisto, y la clave para eso es también lo que nos decía la primera lectura: estar enraizados en la relación con el Padre. Ahí Samuel, ¿no?, va aprendiendo a descubrir la voz de Dios, ¿no?, en la oración. Qué importante. Jesucristo está enraizado en la relación y es de ahí donde saca fuerzas para tener energía. Oye, parece en el Evangelio de San Marcos especialmente, parece un hiperactivo. Jesús está de un lado para otro, ¿no? Con perdón, parece nuestro párroco, ¿no? David, un correcaminos de aquí para allá. Pues es así. Jesús saca nuestra fuerza, esa energía de ir de aquí para allá, pues de dónde está enraizado en el Señor, en la oración. Habla, Señor, ¿no?, que tu siervo escucha. Ojalá tú y yo, no sé, podemos estar, y me lo digo a mí mismo, ¿eh?, puedo llevar muchos años de cura, puedo estar toda la vida de cristiano, ¿no?, yendo incluso a la iglesia, pero igual nunca haber descubierto eso, que Dios me habla, que Dios quiere tener un diálogo personal contigo, que Dios está vivo. Lo normal de una persona viva es que hable, ¿no?, y que Dios te habla del corazón. De ahí, insisto, es de donde vas a sacar la fuerza para luego poder, en el resto del día, amar, servir y no estar como defendiéndonos. Pues que así sea. Llenos, pues, de confianza y de agradecimiento, presentamos al Señor nuestras súplicas, pedimos por el Santo Padre, el Papa León, por nuestro arzobispo don Florencio, están ahora los obispos de la conferencia episcopal, pues de retiro, de ejercicios, para que sople con fuerza el Espíritu Santo, les dé sabiduría, fortaleza en su misión. Skadezayun jaunari. Pedimos por la conversión de todos los líderes de las naciones, para que no se busquen a sí mismos, sino que trabajen de verdad por el bien común, por la justicia y por la paz. Skadezayun jaunari. Pedimos por todos los que sufren de tantas maneras, demoniados, los enfermos, los que están solos y abandonados, los humillados de tantas maneras, para que el Señor pues los sane, nos libere, para que se manifieste a través de nuestra cercanía, de nuestra escucha, de nuestro amor. Skadezayun jaunari. Pedimos por todos nosotros, para que Cristo viva en cada uno de nosotros, para que su vida, su corazón, su relación con el Padre se haga realidad también en nuestras vidas y podamos así servir a nuestros hermanos. Skadezayun jaunari. Pedimos por último por el eterno descanso de todos nuestros seres queridos difuntos, especialmente de Joaquina, Gregorio, Miguel Mari y Lorea, y de todas las almas del purgatorio. Skadezayun jaunari. Acoge, Padre bueno, las súplicas que te hemos presentado con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Zeriok, egin dezagun otoez guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan. Atsegin bekizu jauna zeure herriaren eskaintza hau, egin gaitzala santu eta eman diezagula apalkizkatzen duguna, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Gora bihotzak. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, unai eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu, jainkoa guztidun betiereko horri. Zure seme maitearen bitartez egin zenuen gizadia, eta beraren bitartez berritu ere bai maitazunez. Hori dela eta, zuri eskerrak emateko diren guziek zerbitzatzen zaituzte, salbatu guziek goresten eta zure santuek bihotz batez bedeinkatzen. Horregatik guk ere, angero guziekin batean goresten zaitugu, poz betean kantari. Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egiztazu bada santogi ardo hauek zeure espiritua izuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez aditu zuen, eta bere ikasleei eman zien ezanez. Artzazue eta jan guztio kontatik, ahondero gorputza bata zuen zat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien ezanez. Artzazue eta edan guztio kontatik, ahondero dolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztura gogoratuz, biziaren ogia eta salamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuak batekin gatzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaduri dagoen zeure eliza, eramazu maitasun osora, Leomurita santorekin, Florentzio gurigozenarekin eta lizizan guztekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, bereziki, Joakina, Gregorio, Miguel Mari eta Lorea, eta hildako guztiak ere, arizazu zeure arpegiaren argita. Erruk izakizkigu arren gu guztio betiko bizia eritzezagun, Jainkoren ama Maria Virginia Duatxorekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun. Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez honekin eta honengan, zuri aita jangoikoa guztidon horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen.
Salbatzaileak agindutara kutsiari jarraituz beldurgabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerena, santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emai guzu gaur egunontako gogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrei barkatzen digunez gero. Ez gaizazu itxetentan erortzen, baina atera gaizazu gaizetik. Atera gaizazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdetan sendo. Betiko zorionaren itxarropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk ezana da apostoluei. Pakea uzten dizuen dure pakea ematen. Begira zeure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala. Emaiozu Elizari pakea mamatasuna, erregi bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea bitizuekin. Maiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuten zen duzun pekatua, erruki jauna. Zuten zen duzun buruko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa. Hona ben jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontxua jaunaren maira dituak. Jauna, ni ez gara izan jortu beretzean ez hartzeko, baina ez azbitz bat eta sentatu naiz.
Egin dezagun otoiz. Jainko Agustiduna, sakramentu hau eman diguzu janari, apalki eskatzen dizugu. Atsegin zaizun bizieraz, zerbitza zaizagura. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Bedeinka zaizatela jangoiko Agustidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoaze jaunaren pakean.